Mwami Bigirwa atandikire we nao. Ebeera omwiwanga lya Uganda biboine bingi kubyo era ndakusaba onongere ku producer nga ikandi era oda kwongera ku volume obengo ulikana bulungi ino. But ebiri kujja maiso omwiwanga ebimu kubyo bya kwetegekera kaluka bona ekibeire mu Kawempe okuyega kwaweire kulonda kwancho. Bandi kibali kwogeranga nti Kawempe beritwa Samare obaka trigger obaka entandikwa ya cinema ejokubanga eragibwa okutandika n'omwezi gwene guno oba omwezi ogwida ante byofuzi bya Uganda binabiri kutolera iwe mukubo n'okuko just a simple overview Kawempe by election ojino noloti omuntu ekubonekeire eti andala mukuyega okubeirewo ebibine ebyofuzi andala biku side opposition bikalina amani turn up jiwa bwine NRM mwamisoni yabiragire Kawempe ya swise ku abantu kye balowooza mu Kampala. Does that mean nti NRM solo reclaiming constituency ya Kawempe North after 25 years ngati bagigemamu mungalo? Ekisokera inala zenga ali ku y'oluvuganya government analysis testinga njikola nga nchiti twenwana naye kubyaliwo that is NRM. So enete kateka ya NRM jitaku kute maiso no kujifuna mu intelligence enete kateka singo uku inakuba saidi ya yewa. So zenga zetika yogerera ku lamente face nyongera ku volume. Yes, yogerera police ti Kawempe enete kateka ife ekisokera abolu y'oluvuganya Tia tuwaire mukita ku benchmark ingira ku Kawempe nga twekera tekina kubya bitatu. Ensuubira okujja mu kalulu ako nga isoka nga oluyo oluvuganya nga tikaniza ku kandidate mulala. Odio? That is our NUP because NUP ni yene constituency eyo. When Western Revolution over kuwagira when NUP. Exactly, because my ideology is fair Eastern Revolutionary Platform. So to Kovanti, NUP ne okutwala Central Region. Nebeerwa anagale ni NRM. Ekitundu ekyo kubanga ebibine ebindi biziramba Budimala. Okutandika ovayo bulungi ebibine ebindi biziramba Budimala. Yes. Kwa yabufuzi mu Central Region. So Central Region twajiwa NUP. Era NUP kyalikoze okuwandiikira ebibinde ebiri ku y'oluvuganya. Ebitono n'ebirende nga ebitegeeza nti basebo ne banyabutiye twawangula constituency emu 200 nti ali omubaka yatufaako omubaka olayowesekirinya omugenzi. Olw'okuba nifo twawangula constituency tuliisaba mutuwa omukisa tujeyirize neera nga muwagira candidate waife NUP teyakikola. Yawandiikira bibiina yafaayo ku nsonga eyo era yagiire mu kalulu nga FDCRS, PPPRS, PPRS ekintu kiyandisoboire okutaayiza n'okuziiza twaba nga tulina single candidate. Single candidate yandituyambye n'okuzimba a single presidential candidate mu kalulu akalikuira paisaawo. Okay. Makingira ku Kawempe. Single presidential candidate omutuuka kwotya. Kyama mwe okuba mutochi era nga bwe nabawandiikira idukira wanchaza kwera ku program eno. Onora the concept ya regional political empowerment. Mutyama nk'ebibiina mwe okuba mutochi akuba mukisha muntu ozito wa kyenkana ki. Okusinzira bw'ozitowa emirimu gyo gyogikolera embalala. Gyosobola okonvinsinga abantu ne bakugoberera nti amuli yati ozitowa kyenkana ki. Gyozitowa Teeso jo mobilizing Teeso mobilizing ne Erigoni ne mwami naddala Mafaabi n'ebitundu ebyo nga bw'obona mwami Jimakena bw'ayita territory ya Lamu sub-region mu Balanga Bulira awo wati Apache eyo yona yafuga era amobilize obulungi. So twaba tuenda okozesa Kawempe as a benchmark
okutuuka ku single presidential candidate mu 2025 gwe tuli mu bwenge nga tujja mu 2026 kuba gukwa mwaka gwa kulonda ogwo omukisa titwagufunye azoluyo oluvuganya era nze kyantumye ino era kitakunumira irala singa result kidivaayo nga litutoireyo wi etakuba nsobi yaife obulole candidate wakwita ku obululu 15 obululu 10 obululu 2 akulemesa wini kuba nze nalimbayo ku mukalulu twakawanguza obululu 3 akeruwero and it was a by-election ya district twawanguza obululu 3 30 votes. So I know the relevance of a single vote. So tiyetaga kudikola ki. So ogwomukisa titwakufunye. And then ensonga eyindi akalulu kekawempa bana ife tuvugana n'ababenale kibabaire aze ekibiina tikibaire ino ku mwanjo ogw'okunoonya akalulu ng'ekyenaremu nga bona okuba oti chairman w'enaremu agemye omuzindaalo vice we agugemye omukunzi agugemye tuwaine ino security forces nga nediri mu control ne kufa fraud eyakalulu ako mwambigirwa Haji Moses Chigongo is a rare person in by-election namubwaineyo nabwaineyo nabanja yabeere olunakota lulala nabwaineyo mwami Museveni yena yagire era wekiti wanabanja akanti ba minister bona baba deployinze okuba nga bakunga kawempe. So what do you mean by abenale mti babona IKU nga okisubira eyo government awobula omenye cabinet so state yabeere mu kalulu omenye cabinet ngoli nze nikwenda okutegeeza nti chairman w'enaremu wa Kampala akali kuboneka ku mukalulu ako chairman w'enaremu owa Kawempe kuba Kawempe bona bagibalanga district Kampala bagibalanga region akali boneka ku mukalulu ako. Haji Moses Chigongo yaje kunoneza muwala mu kalulu kubole muwala we biological daughter mwenati so cha mukemeirawo ebisigairawo state government ne yatekinze the church yakalulu ako era ebyaviremu olibibona nditi birungi eventualities damani okumena abantu amagulu okukuba amasasi ag'ekyeyononere okukuba kibooko eritali da buliido okulwana okuzira ku pulaani kwegamba efujjo eryakolebwa mu kalulu k'ekawempe fujjo obonera nga tibyabalina byabufuzi aze ebyobufuzi abasirikale ng'egye bebisiiza nga kali kutandika babaire bali ku kintu kindi ino ng'obonera nga tibaidye ku participating in political process ayi wabula baidye okuproving a point eyindi of course esobola okutuusa iwanga lino mu ntata. Okay, well Minister of Internal Affairs General David Muhoozi kwoteire ni Abbas mudumizi wa police babaneke ku mukakiiko ku parliament eyo era one bakoze apology bakondemminga embooki yatakira ekawempe. Ekyokubiri bakoba nti omuntu okujja okola operation nga aziraliina ku saati oba ku combat oba ku uniform tikituufu. Ekyo General Muhoozi David yakobera akakiiko nti ekyo eyali mistake tikituufu. Abantu abalina okujja mu operations nga bali kutegereka nti ono ni gundi owa JAT. So ansubira government wevayo neikiriza edimu ku nsobi it's a progress ansubire ba progress mu kuleta justice. Butimperano ebyokwetonda by'abakulu abo tekali nsonga mu Uganda mirundi gye bakeetonda kigimanibwa aye ng'effujjo lisigala nga lijja mu maiso era ekyo kidanamba ku lyawo bwetusobola akola ki kwemerera ku nti bana wajja kubaawo enkyukakyuka because iwerinda ido mu kulonda kubona nga it is the same violence ojja kubona arrest
edda abaidi okuuma obululu nga mbitirivu oidda kubona akakiiko k'ebyokulonda nga tikali mu control eya process oidda kubona nga ebintu bingi nga byebyokwerinda nabo bitekinze over ate nga bali mu concealment nga bebwite nga tibenda kuboneka. So okwetonda kwaibwe kuzira ino makulu era tokutaamu isuubiri lyawo. Okay. Mwambigirwa tulikwolekera akaluka bonabona aye president w'ekibiina kya DP yaviire yogera ebigambo ebikewuniikiriza na Uganda. Yaviire yakoba nti imwe abamu ku baana byabufuzi imwe muli kulembeka kasente wa General Yoweri Museveni. Era mu kubyogera yakobye nti iwe niringirira ababeeta ba DA, the Democratic Alliance. Ati basadde baitu bolingirira abo esere de bali kulembeka okuva wa Mwai Museveni kayimbitirivu ino yakati ringira abandi baligula bizimbe bamukaku baligula motoka da bay ayo obabuuza kye bakola saade no tikitegerekeka bali mu transactinga yakanti womanya ki bali transactinga basooka ni Whole Alliance bagirumukamu abasinga bayira kwena alliance ni gye bali kola tibitegerekeka. Nze Mau ali wale mugundi mu cabinet eya signinga agreement oba pact ni Mwai Museveni kai ndi wansaino ndi ni government yairaku ndina position oba government yona yona ejjo kwira ya transition ndina akatebe akenkala kalira mukuteesa ani ajoba president yairaku tukyusa tyo obuyinza nti Mau ye ati amirala ale ku kyoto nti aye imwe abandi muli kukola obukuukulu muti ngekigenda kyeme kyakulya mu kintu na kubala bukiise bwa parliament full stop timuli kulingira ku big goal. Lwaki mu bananfuusi muti omwambigirwa? Mwami Mau ayina obutuufu bwamu byaba omukya. Obutuufu bwalinamu buli nti yakola ki oyasya kibana ifa abandi gani allocation is debatable kibula akamwani wo ayo jabusi era wa abami tamaina amawulire gaita ga public domain obukozinga tikako Orioge to program ensine byayo Lisa Grace Mwesigwa. So mwe yembera obuli awai but in politics tomana political funding ole ya kirobi tomala kubanga buli muntu ayigalira engira mwatola sente litambuze ebyobufuzi. Okay. So jizira ku proof but yamawulire kaita mu public domain ate kyentali sure nti Mwai Museveni wa madiringa na badi zetiri mwogezi wa iwetiza nao byabufuzi kirowooza tegeza ku wekitibwa nobati but omukulu mpuga yako bali ku mobilizinga mwena ayikuba mobilizinga mpola zetibona tifunanga communication ye ku nsonga y'okukolera balala tifunanga communication ye so tidi kyaliku zena mubonera mu mawulire nga yena wambonera mu mawulire. Okay, mwambigirwa andikire ndifuna ekyokumuyiramu ngampunzika niwe iliyo chebeta mission ni vision. Mission yokoba ya kufuna equity oba justice buli mu kitundu kya Iwanga. Vision yene nobe kirote kinene kirichi Eastern Revolutionary Platform. Ekirote kinene kiri mu kwempoweringa abantu mu Eastern Uganda babenga balina obusobozi obutyama ku meeza eya national ke itemati mu mugati gwa Uganda nga tugabana kye tulina okugabana kubanga olutakola ekyo tuyinza okusigalira enyuma. Uganda abantu mu Eastern n'abasoga musaine mu kimame nti General Museveni atugemye emyaka 4
ayinga wayenda gwagabira yenga baba Mwambigiro ekiroto kyo tikya kusikulira meza etematema aye kuti amakumeza etematema anti process by process oyinza okwenda okukulira emmeeza eyo aye ng'okalifuna obusobozi bukola ki bugityamu so wabaawo ng'oli kitaaka oli kulinda gityamaku ogikulire emyaka ddaawo so strategically olwana kugituuka kulwa abantu so as Eastern twetagira oboozi nga lituuka ku desika ey'okutematema ebyokulya mu bwangu obw'amaanyi ate mu ngeri ey'obutanoomebwa nga tuzimbye capacity so ekirubirwa kyekyo kubanga bingi nekitundu nga kiri vulnerable kiri mu puleya mulala lwetunao Rebecca alitwala Kadaga alwaine byalwaine byatuuseeku abituuseeku ebimulemye bimulemye we need to think beyond her ate we need to think for the future of Busoga and standard. Kali neyanze ino se Mwambigiro alenjo okwiza nja kusaba sebo nkompeyingira listi ey'abantu sofa boli frontinga ku bukiise bwa parliament mu Busoga. Okay. Ko abantu bandikenze bategere ekintu kyo kina member mulala alikuesimbawo wakamuli municipality wonka oba n'ebitundu ebindi eriyo ba associates boli n'abayinza obutaba kibiina kyo ayinga okoba nti ono tuli ku same page naye abantu bandikenze obategeera. Kale neyanze eno seba kale oyo ni Mwami Moses Bigirwa owa Eastern Revolutionary Platform agaye kutwinonola engeri gyabo inemu ebintu era ebiri kutambula mu byofuzi ebiwanga ensonga eri kujja mu maiso ni njino ekibiina kya DP kino ni kulimu ebibiina ebisinga kuba bikulu mu iwanga lya Uganda